Shalom, salamak sitamu mali, salamak sitamu lan pak kaburo na puang tu tontong payan lako kita solanasang. Sia salamak sitamu lan te paananungan toraya allo Senin tanggala 27 bulan 10 misa tahun 2025. Mai komi tapa mulai tu mintu agan pengkarangan allo yate lan sanganna Yesu Kristu ulendui kada malabina laumbasa kisya latanannung tu kadan na puang dolona to tapelaku pak tunduan ta masambayang kipudi sia kipakala abi komi o puang lan liu mintu tengka katuangki tanda tasikna mintu mamase pak kabromi tu tontong bang undaranaikan usisolankan ni la ulolangi te katuan pak kamasyami makurre sumanga mangurande pole parayakan belana tontongkan mi pasitaranak kamarampasan mi pasikambi kamauparan lan mintu allo katuangki mangkakan mi daranai ulendui sang bongi masainna den pa angki maadin milik mana apa situang kale malambu makurre sumanga kan opuang mi benkan atu totemo lakinai umbasa indekada malabi imi penama sallo mi la unnarangikan solanasang den pa nayate kadami tontong titanan balok lan pa inawangki la mendadi biak kiposulo lan katuan pa kamasyami rangi mi te pasambayangki pa kurre sumangaki kisorong umpotete Yesu Kristu puang pelabak kasalanki amin. Paabasanta mangka dipilay lamay Efesus pasal apa ayat 25 sailako ayat 30 Pangulo kadanna puang matua pakilala umba dikua si kadamak ia moto lamitibe tu kamu erangan ammi pantan makadatongan lako padammi tolino pelanna si polesoan kaleki ia kesengke komi daan na pabutu kasalan daan minan na kasengkya misay la kolambun na allo da mi lobangan ni inan tu diata bulituk ia tu tobokoan da amo na boko sangadin na melo ke masarai umpatang mari piliman na ungkarang itu pengkarangan tang di pak gagain na anaden apa na benni tu to tae da mi pasunni dia puduk mi tu kada di pomasiri sangadina iya ritu melona tulana pomatotokna kapatonganan tu denna patunna anna pasayanni pak kamasean tuto urangi siada mi pamasusai tu penama sallokna puang matua tu dini mangka untoding komi landak lako allo kadilabakan amin. Pada malam beena kadanna puang matua mau pak sia kerongko ke tontong ki umbasa sia unnannung kadanna puang lan mintu allo katuanta pak basanta lan atu yate di patama lan misa penggarontosan pak nannunganta nakua katuoan baru indo ambe sia sulu ku tu pada di kamasailan sangan na puang matua ia ke di pemarangai te agan lan lino totemo manasa tang dikemba amo temai apa me pusakan pondongan na temai penggauran na pogau tau tutang situr mo pak purayan na puang matua bu tu tomai kasipekan lan lu tananan dapo lan lu paarapuan lan tondok sia lan kombongan belanna pada murebangmo tu tau tongan misa sia umpangean kama bukuanna usat tuan eananna sia kanokoranna manipi mo temai kasyanggaran belanna dikalupai mo temai basse sia sangka susinna mo kelan ada toraya di pamadatu tongan tomai ada
belan na dikua umpentoi basse sia sangka. Dikua anna diporapa apalan lino totemo taemorana dipesailei belan na pantan usanga bangmo kalena tu tau anna pogawi tomai sara situru pa porayanna. Napa matiti Rasulu Paulus tu pa pakilala lakoto Efesus kumua anna mengkilala diona kaditambayanna mendadi taunna puang. La tontong na toe manda tu pangadaran tongan diona sukaran alukna puang matua. Siala tontong na papayan lan mintu tengka o kokna. Dipakilala anna tontong marea lako rupa-rupa pangadaran. Daan nama pia-pia lan kapatongananna. Siatika lulun-lulun susi bombang na palulako ludiomai rupa-rupa angin pangadaran. Sipatu lana tampe tu penggauran umpagu tu kakadakean susinna. Kamu erangan maka datang tongan unnanna kasengkean bokoan dakna pokada-kada di pomasiri. Siabuda paulunna totu penggauran na pomasussa pena masallo. Kita tom apatongan disabu miki to mangka di pamaindan lan Kristus. Mangka mau sorong kalena mendadi pemala useroiki diomai dosa. Ia moto sipatu lata pemaranga tomai rupa-rupa pangadaran tu mara umpapusaki. Anta tontong umbarui tu katuanta situru pangadaran Kristus. Amin. Ta pelaku pak tunduan ta sembayang. O ambe puang matua ia motu puang pelak bak dosa sia kasalangki. Sipatu sielek komi kipudi sia kipakalabi lan mintu allo katuangki. Mak kuresumang akan mati olomi o puang mengurande-rande pole perayakan belan na tontong kitanda saabi tu mamase siapa kabromi. Tontong untaranakan lan liumintu tengkana te katuangki. Ondong pite diona atu totemo mibengkan kinai umbasa sia urangi te kada malabibi. Kurre sumanga tu kadammi rampo umpakilalakan angki maadin. Tontong matoto lan pangadaran situru pangadaran Yesus Kristus. Maranukan denaupa nayatu penama sallomi. Tontong bang umpo matotokan sia unarangikan. Sia ungkamasekan lan mintu allo katuangki den nopa anayate kadami tontong mendadi sulo sia pentoyan matoto lan mintu allo katuangki lan mintu pasanan tengkoki pak kamayanki tu pantan mi parongko lako kami solanasang. Kikurre sumanga te katuan mi kamasiankan opuang. Laki yang karang te agan sia pengkarangan ki lan aloyate pasakekan den nopa anayatu mintu pengkarangan sia agan katuan maadin kiang karang lan sangan na puang Yesu Kristu. Ia mau puang pelakbak dosa sia kasalanki kinai rampo menolo umpakendek kurean sumanga sia pasambayanganki. Amin. Rampo inde mote tu paananungan toraya aloyate ulendui laharoi channel lan kombongan laharoi balikpapan. Uang umpasake ki solanasang. Salama.